Uyabona nje thina sanibonani la ekhaya the Gene of Awakening. Uyabona nje thina sisakhula sasicabanga ukuthi ngempela uma bethu la nesilwane ebusuku sekukhuluma ngento kanje. Yabona ngifuna ubuke le video, ubuke le moya edlala ngalabantu le video la ukuthi benzani ngempela okuyinto ebhlungu kakhulu ngoba omunye umuntu uyakhona ukuthi uma ngabe seseyitshitshi uma ngabe lalo yesilwane ebusuku evuka ekuseni mhlawumbe eyithola ukuthi akaseyona intombi noma sebezomlobola umntwana ekhala umntwana ezazi ukuthi uyintombi bemtshitha akaseyona intombi kanti imimoya isilwane lesi abekade silana ebusuku. Omunye umtholo mhlawumbe usulimele esibethweni sakhe ngenxa utholana nesilwane akazi kanjani, omunye usungcolile esibethweni sakhe usukhipha ukungcola ngaphambili usukhipha izinto engazi ukuthi ayihlangani kahle kanti ibelela nesilwane. Thola omunye mhlawumbe i-relationship yabo nomuntu wakhaya sazwana basakhona ukuzwana mangabe benza ucansi kanti laba abantu abalana nesilwane. Yabona nje le ukhombisa ngokusobala imoya edlala ngabantu ebusuku uma ngabe belele. Wena uyitshethulele kanti kukhona imoya edlala ngawe. Awuthule nje ubukisise kahle le video ukuthi kwenzakalani la until iziyophela. Ngiyabona nje ukuthi lo muntu idlala ngaye kakhulu le moya. Siyashintsha manje siyodlala ngendoda. Ibambe ukuthi yabona izandla ibambe ngathi umuntu uboshiwe la faso zankoso jele. Ilala naye ayikhethi le moya ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Ilana wonke umuntu. Ayikhethi. Imoya nje ehlupha kakhulu ngendlela eyisimanga le. Iphile abantu abakhehle kakhulu. Yonke into nje ngathi ngahamba kahle.